them shong, them occupy any space. Running. I don't know if talk about shy, but even running. Even running route. I don't know. Kadang kasih. Siya. Kemudian diberi bayar ni msasho, you know. Bayad. Ya bayad. Bayar. Reading pedestrian. Ya. Oh, itu kita song ni suku. Ini dia terwate. Hak aktivisi ni nyempat ya keren halor ki mobile vendors, nyempat ya keren halor ki seasonal vendors. This is just unilateral. I'm here to ask you, please This is stop. nothing but just Stop. trying Nginum sha. Otherwise, we are going to Gherau Yaka Municipal Office. This is too much. We know that the discussion has not happened. MP, keepin told you, there has to be a solid ground. Baki ni keepin told you kaya kaya. Habak iyak na kajong, bapli petty business. And ki kamaya ka hok. Isabah kimlah beraikan lagi, dia kerja lajang, dia kerja lajang. Ini siapa pun bukan. We cannot tolerate. And we know because we are also in the PTV. We know that they dishonor every decision of every You convey the message to the government that we are here to not to allow it. You convey the message. Otherwise, there will be a problem. I'm telling you. This is too much. Minum sasho. Apabila igno ngingis mutu. Paidbah akan hapan sutu, tekati benda jingis sutu lang. Nerimenta hangat kan dia ke badan kakam. Peji ki jingis ni ke badan. Peji ki wigi jepri ke bela infiltrate nang ni. Ki bela ayok man trikam. Hima aban pe. People are walking around the whole of Shillong vending drugs. And they cannot do anything. Dipulit dia nang sila bagi, dia like lagi, biar dia hang dia beli dah mak Ngan syurga si pi kilit no. Kilit no shofis ke ong ba kilawan ong ba wan ba arden ong ba kimsha. Amala na video nang ni kamlong, anum sya ra. Kani kam dei ka kalinti ke pa. Ala kipinwek ngaruk anum mi. Oh, dah lah dah hak kimsha. Dia new drugs kita hak banbat. Kita bagi open ki pulir ki ialam. Mama sasyo ban pe ka jingsa le ben jigi bre ke jing. Ki baret ke. Ya ka jingsi dia ni barat ni kau. Kira tadi Ya kila ban pempet hadu kan meru makadan keseng tu kinong di madan. Maki daladi yaladi ki ialam. Enak ta ngim ko ate ban tuklar. Nerimenta ka along palat ni hapan ni. Boros ka tungim ko ban tuklar ma pidan lagi jong ki ban mo ki nong elam ki baladon. Ada ngiwan mengi ki la bri la nong ngisim ko bu. Dari this time ni ngim la asas. Ban supet. Takkan kau wait, long bayar lagi intai paidbah, temam dia bayar penwet yang naruh teh, yang berlalang kau hak, yang lain tu malah intai ke paidbah. Ano, kita ban compensate ya gitu, kita ban. Melian berasis ni kau lagi kira. Kemai dia cinde. Ini bagi cinde yang besar haju, bayar. Mapay tulap na jam berapa dia lagi ni nung sian din siya berapa. Kasi tulap si beneran san bener, kini bin sawi kini siapa. MP ka sutu. Kemile daga ba pilih daga bor juhi. You are instructed by the government, so you convey the message to the government that see, pardon has come from the voice of the people party, so we are asked to leave this place. Shisha kira deti. Itu. Kimo pa yun. Sirah ni. Dia nak rasa sirah ni. Ya paling terwai tu sonem terah. There'll be a spiraling effect on your own economy if you are Tara di soal itu tadi kesijan tadi soal malau seniam teki hati penit tu sah. Jadi baik berwar di syarahan. Dibayar di syar wahana bat hana mulang rabanyai.